عندما بلغ عمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة Качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 40 жашка чыкканда كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في أطراف مكة إلى غار يسمى غار حراء يعبد الله سبحانه وتعالى على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн атасы ошо Ибрахимдин динин карманып, ошо Меккенин чет жагына барып, бир үңкүр, Хира деген бир үңкүргө чыгып, ошол жактан Аллахка ибадат кылат эле. كان يبغض عبادة الأصنام ولم يسجد لها ولم يعبدها قط عليه الصلاة والسلام. حفظه الله. Жана Аллах Таала аны сактаган, эмне сактаган? Ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч качан бутпарастарга, идалдарга сыйынган эмес. Эч качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир да жол эмес, бир идалга, бутпараска сажда да кылган эмес. فجاءه الوحي جبريل عليه السلام في غار حراء. Качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хира үңкүрүндө жүргөндө, ошол жакта болгондо, ага Жибрил алейхиссалам келген. ونزل عليه الخمس آيات الأولى من سورة العلق. Жана ага аят чүрүп, вахий чүрүп, Алак сүрөсүнүн, Куранда Алак сүрөсүнүн биринчи 5 аятын чүрдү. ثم بدأ الوحي يتتابع عليه الصلاة والسلام. Жана андан соң мына ушул аяттардан кийин, анан Аллах Тааладан ага вахийлер түшүп келе берди.